laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal ɗo ɗe hara min salmini on ko kala ko woni ɗon ka kikiɗe meɗen ɗo ɗe juma hannde kadi haray no anndirɗen noon e jumare be haray en fotta ka radio meɗen ɗo invité sehuɓe men tedduɓe ɓe seeno ɗo ɓe waɗana en yewtere biro ko Allah subahana taala niwinani ɓe ko wiiti diina meɗen kam e haray hannde kadi ɓe wondi e sehuɓe men molanaɓe gaaɗe ɗum ko ustaji Mahfouz Ba ɓen andi ɓe en fof meɗen jara ko présenté ɓe ɗo saabu no haray ɓe naati ga ko ɗuuɗi yara kadi ɓe yiide naforeji maɓɓe ɗen ka réseaux sociaux e ka men guine Conakry fof muɗum haray ɓen turi Allah subahana taala on yo Allah reenuɓe hiwa ayna en daɓe karamokoɓe men ɓen fof e hoore ko Allah subahana taala ko yiɗi yalli kon reenida en fof meɗen haray no nanirɗon noon no Oussafi Issa kadi yewtori en noon haray no humpitorɗen noon docteur en haray ɓe sellata ɓe seeni gere lekki haray ɓe senti kadi e jam moƴƴere haray alhamdulillah en yetti Allah subahanahu wa taala on haray si ustaji en ɗo gayni haray docteur en kadi senato tawi hara lande no woodi ɓe jabano en seeɗaje inchallah hirindiren e maɓɓe haray ko ɗum ɗon ka programme ɗo hannde haray ustaji en men inni on ko saɗi ko tooli ko radio laawol kisal haray min watti micro en so jamoɗen ɗon min waɗi saɗi tooli jama wonɓe ɓen ga fo muɗum kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الذي جعل في الحلال غنيا عن الحرام وأحل البيع وحرم الربا وأمر بطلب الرزق من الوجوه المباحة وإنفاق. أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بان به المحجة وأقام به الهجة على جميع الخلق فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هاي يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن ومؤي أميد ونيمني إن أولو نيم إسلام ويمري إن كلك وتوت نفور ميد إنه إمودم وهدي إن كلك وتوت لر ميد إنه إمودم den jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko feeñuɗi e suuɗiɗi seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko gooto eɗi fof alamo kafi en seedo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginirimo kanko nelaɗo laawol ngol o ñinniri sabu makko hujja e dow tagore nden kala jaɓɓuɗo ɗofti nelaɗo naata aljanna kala yedduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore teware e hoore andugol o naata yiite intoro Allah e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓe gure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisna ɓe e haray ɗen jarna musidɓe meɗen ɓen ka laawol kisal e kala ka ɓe hikkori e wallodirteɓen ɗen jarna musidɓe meɗen wonɓe e accitude golleji muɗum luɓa en nanɗe maɓɓe ɗen e oɗo radio fi famugol kaɗo diina ntolo Allah subhanahu wa ta'ala yo o fewnu en o tabintina en hoore peewal o yafano en bakkatuji meɗen ɗin o ƴettita en hara koye yafaɓe o hokka en aljanna e haray inchallah subhanahu wa ta'ala e nder o kikiɗe meɗen ɗo hannde ko andintingol ɓayɗen andi daiman ko hunde andande. Allah subhanahu wa ta'ala ko wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Andintingol ngol nafa yimɓe gomɗimɓe ɓen tori Allah subhanahu wa ta'ala waɗen gomɗimɓe ɓe tawata si andintinama nafitoroy si yamirama waɗay si haɗama accay haray kikiɗe men oɗo ko wonnen e yodde fi mum ko fi anil makasibi almuharrama annahi anil makasibi almuharrama haɗugol neɗɗo julɗo on faggitagol ko harmi. ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴugol makko ngol e yurmede makko nden o addi en ka hoore leydi ɗo o daginani en piiji ɗin fof siwana piiji seeɗaji koko harmi kon o ittiti ko kala ko o innani no harmi hare no dagi joni noon se wattanila piiji ɗin en taway ko dagi kon no yehi ha telen 90 e nder temedere piiji
ko harmi ko yona hay 10% de pijiɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɗi ko hawr leydi ɗo ko ɗum woni haray iɗen haani jarnude Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanamo ɗoftomo e tabiten e ko o daginani en hara e yaltali e ɗum yahuɗen ko harmi kon ko waɗi ko dagi kon no yona ka ɓornateri ka jaram ka mbaldi kala piiji ko Allah waɗi kon fi meɗen se wattani yila en tawa ko dagi kon no ɗuuɗi no yoni a neɗɗo on so tawi na bewre sina ƴaggere sina salagol gonga o ma pora tawata ko ma o yaha ka harmi ton idan haray ko fameten e ɗum ɗo ko wondema haray ko wiyete hunde harmude ko nden hunde nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala haɗi e o harmini tawata si a waɗinde o nangete si o yafakima o lettema yawmal qiyama si tawi a accinde sabu Allah a heɓe baraji ko wiyete hunde harmude ko ma yusabu tarikuhu wa yuaqabu fa'iluhu ma yusabu tarikuhu wa yuaqabu fa'iluhu ko wiyete hunde harmude ko hunde nde tawata sa accinde tawi ko fi Allah accirɗa nde a heɓe baraji sa waɗi nde a heɓe lette idan haray ɗi faggitareji harmuɗi ko ɗen hani wattandila e muɗum par ce que heɗi ɗuuɗi en andi haray e piiji harmuɗi ɗin ɗuuɗa kono façon faggitareji harmuɗi ɗin no ɗuuɗi piiji harmuɗi ɗin no serti e faggitareji harmuɗi ɗin faggitare harmude bi maana ko noone no hunde nden ardi noon e jungo ma Allah subhanahu wa ta'ala himo wallini laawi si a haton jini e hunde wonde e jungo ɗimmoma ko laawol hongol rewata fiyo nden hunde won e jeeyal maɗa idan haray so a rewi ngol laawol ngol Allah waɗi fiya a rew ha hunde nden ara e jungo maɗa haray a rewi ka haani ɗon hunde nde daganike ma amma so a acci laawi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala wallini ɗin fiyo hunde nde waawu arde e jungo maɗa haray on tuma ɗum wiyete a faggitige faggitande harmude e sendidiren hakkunde wiigol hunde nden no harmi e wiigol no faggitorɗa hunde nden non no harmi masalan kose beere cigarette ko maayi jiibi ɗiiƴay yalte ɗanɗan sa nga hirsa siga ɗin ɗon ko kanji tigi harmi hay sa heɓiri ɗi no dagori dagatako masalan sa ƴetti mbuuɗi ma ɗi golluɗa ɗi yangiɗa heɓuɗa a soodiɗi beere ko lakkere ma ƴettuɗa sooda beere nde kono beere nde dagati amma joni noon faggitagol ngol ko harmi ɗon ko yaa ittu lakkere ma nden sooda hunde nden ma wattita e hunde nden hara na e laawol no sari o wiɗi noon en andi laawol no sari o wiɗi noon sa hendoto hunde junngo goɗɗo ko battigo imma jonnama korel o jonte korel ma ƴetta mbuuɗi jonnama o jonne korel ma luɓoɗamo korel ha heɓa jonnitama kurel ma ɗum ñawloɗamo yoɓamo ma toroɗamo okke ma luɓoɗamo goltira natta ko ɗi laawi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi fiyo bani adama o waawu heɓude hunde nde ala e junngo muɗum joni noon no toon laawi ɗi tawata ɗin ɗon so a rewri ɗin ɗon fiyo hunde nden ara e junngo maɗa haray nde dagatako haysi hunde kayre e hoore mayre nde dagi kande woni ɗon kande waali ɗon nde dagi kono noon si a rewninde nden laawol ɗon fiyo nde e junngo ma hara nde harmi ɗo julɓe buy no ronko wattanila nde ɗo hunde idan haray e zamanu mo wonɗen ɗo on wono kalama ko ɓe wi noon ɓe wi innana fi zamanin toga fihi talabul mali wa hubbi dunya فصرف ذلك كثيرا من الناس عن الآخرة حتى أضاءوا الواجبات وارتكبوا المحرمات وجهلوا أمر دينهم صارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم لها يسعون ومن أجلها يتعادون ويتقاطعون هري هيدن زمان أو زمان دو بيوي مكو دابغول جودي hande zaman mo wonnen on no certain zamanuji feƴƴi noɗɗin hande ko wiyete ɗaɓɓere jawdi kon no ɗuuɗi façon bal yeehi ha hande no hulɓini ta goɗɗo juulu hara ko fiyo heɓu mbuuɗi ta goɗɗo janngu qur'ana ma o janna qur'ana ta ko fiyo heɓu mbuuɗi tawa kala ko watta kon hande ko neɓata tawa kala bani adama ko watta kon hulɓinita yaha ko fitimiti ko fi mbuuɗi hakken ko tawata kon fi o ɗaɓɓere mbuuɗi hande ɗum ɗo ɗuuɗi sakitigge himmi e junngo jama on ha feƴƴiti idan ɗum ɗo woni ha jama o yiɗi aduna
yilti yimɓe heewuɓe e fiilakara hannde kadi tawa haysi golle ɗen ko fiilakara arno kamɓe ɓe golla ɗe fiyo ɓe heɓo aduna honi hulɓe hulɓini nde idan ko ɗum waɗi yimɓe buy naati e yeebugol piiji waɗɗinoɗi hoore maɓɓe ɓe faggiti harmuɗi ɓe majja fiyake diina maɓɓe kan woni hannde kadi ko o aduna ɗo ɓuri maapinde ka maɓɓe aduna ɓuri ɓe maapinde e ko ɗo koni kattude gandal maɓɓe ngal ko fi aduna ɗo kala ko ɓe yahata si ɓe daway si ɓe dogay si ɓe waɗɗoto si kala ɓe warata ko fi o aduna ɗo ko sabu o aduna ɗo ɓe konnoto goɗɗo ko sabu o aduna ɗo ɓe taƴoto goɗɗo isan ɗum ɗo haray ko hunde hulɓinide haray anden Allah subhanahu wa ta'ala e yurmede makko nden o waɗani goto kala ko o heɓata kon ko hoore leydi ɗo o waɗani goto kala ko heɓatamo kon ko hoore leydi ɗo wona jiiɓa gongol ma jiiɓu gongol watta ha heɓa fi a jiiɓike ma fi a jiiɓi ɗum watta heɓa ɓuri ko Allah windama ko fi a nunɗi fi a moƴƴi fi a tabiti e hoore goonga hatta kadi heɓa arsike ho maako buyno sikka wondema so neɗɗo on jiiɓaki o jiiɓidiri piiji ɗin o heɓata arsike la idan Allah subhanahu wa ta'ala o noddi yimɓe gomɗinɓe ɓen o wi ya ayyuha alladina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bilbatil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ko onayo gomɗinɓe en andi so Allah wi e gomɗinɓe haɗay ko julɓe ɓen nodda jon noon kala neɗɗo julɗo haray mo hani watta ndila mo jeeya e nodda ɓen ko onayo gomɗinɓe wata on ñaamu jawle mon ɗen hakkundeji moɗon e meere yani wata on gollir meere fiyo ñaamu jawle hakkundeji moɗon wata won ñaamugol jawle hakkundeji moɗon sina en julayagal hara e mo kala mon no wela ɓen andi ka julayagal simi ƴetti joni hunde mi jonnima mi nima ndeɗo ko 100 000 francs a ittay 100 000 on haray ɗa welti jonnalan min kadi mi jaɓaɗi mi jonnema ko woni jungan kon haray no welti idan ɗo woni julayagal nga tawata goto men kala no wela yani mbattigu ngo tawata e hoore ko wonnange wattude kon miɗo wela ko mi itti kon ko woni e jungo am mi jonnuma an kadi hiɗa wela ko jaɓuɗa kon e ko jonnuɗa kon idan wota ñaamugol ngol jawle on hakkudeji moɗon sina ɗum ɗo wa aklul mali bil batili yasmulu ñaamugol jawle ɗen e mere o wi ɗum ɗon mofti kullul makasibil muharrama kala faggitareji harmuɗi ɗin o aya Allah subhanahu wa ta'ala wi kon la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wata on ñaamu jawle mon ɗen hakkundeji moɗon e laawol mere ngol ñaamugol e laawol mere ɗo no mofti kala faggitande harmude en geli ɗo wona fi piiji harmude ɗi won en wolde ko fi piiji ɗi hendotano no harmiri ko harmi kon ɗum ɗon no harmi no heɓirɗa o si a soodu si a okka si a luɓi si a ñawli no harmi amma piiji dagiɗi ɗin ɗiɗo si ɗi ardi e jungo ma no dagori ɗi dagi e jungo maɗa si wona ɗum kanji e hoore majji ɗi dagi kono an kam ma heɗi harmi idan ko ɗum ɗo wonɗen e wolde fi muɗum hunde tawa hinde dagi kono an no hendorɗa nde noon kono harmiri an nde harmi ka maɗa na kayri harmi kono nde harmi ka maɗa idan ñaamugol jawle yimɓe ɓen e mere no mofti kala faggitande harme nde كالربا والسرقة والرشوة والغش في البيع والقبن الفاحش والغصب ونقص المكاييل والموازين ومن ذلك نقص الأقياس الأطعمة وما يشبه ذلك وي حريين أندو نجيا إفاقتان دي هرمولين ربا ين أندي ربا كاكا مبتيغو سريع أنو نيوني يواتتو piiji ɗiɗi wonɗi gootum hara hiɗi fota hara ko jungo e jungo masalan joni miɗo mari ɗo 10 000 francs guine cewɗi hiɗa mari 10 000 francs guine gumol hiɗa hatton guine e cewɗi wonɗi ɗin e jungo am joni ko heɓirtaɗi cewɗi wonɗi e jungo an koye wattitu adda gumol mangol mi jonne ma cewɗi an ɗin joni ɗo sari o wi'i komi jonne 10 jonnitalan 10 yomi jonne 10 000 francs guine cewɗi ɗin jonnalan 10 000 francs gumol ngol tawa kadi ko jungo e jungo ɗo hare riba ala kono si tawi woni mi wi joni ɓayi ko cewɗi mi jogii an ko gumol marɗa so mi wallete hendoɗa ngol ɗi cewɗi an ɗo mi hendo gumol ma ngol mi jonnete 9500 e mi kupa 500 on
an kadi itta 10.000 ma on sen fotti e hoore ɗum ɗo haray ko ɗum wiyete riba ka battigu riba ka battigu ko siga ɗum ɗo idan ɗum ɗo dagaki ɗum ɗo on non wana daganaki jonnaɗo on tun daganaki jonnaɗo on daganaki jonnuɗo on si tawi kadi ɓe wodi windo addaɗe o windu daganaki mo si seede addama yo seedo dagaki idan ko siga ɗum ɗo wiyete riba no ton kadi none go e riba hara wana oɗo ka ñamande wiyata ko riban nasi'a joni mi ñawlema ɗo 10.000 francs ma mi ñawlema ɗo 1 million halden ko ha lewru ndun lanna joni si lewru ndun lanni yoɓala lewru ndun lanna tawa heɓali min ha awa jonno min o 1 million an o wawata wonde o ala e gollude joni ɓayi o lutta e jungo ma kadi ha feƴƴa ɗo haray a waɗa pourcentage on koko halduɗen fottuɗe wo joni a ɓeydanelan 100.000 ma ɓeydanelan 200.000 si tawi a yoɓatalan kisan haray nder yoɓoytala wo a ɓeyde ɗiɗo oɗo riba ko wiyete riban nasi'a oɗo dagaki ka ñawla goɗɗo 1000 francs fiya yoɓe 1100 francs dagaki ka ñawlamo 10.000 fiya yoɓe 11.000 ma 10.500 kala ko ɓeydituɗa e hoore ñamade nden ɗon yo o yoɓe ɗum ɗon dagaki idan ɗo kadi ko noon e riba idan haray riba on no jeeya e noone ñaamugol jawle yimɓe ɓen e hoore mere par ce que o ñawliɗoma ko ñawli ko fimo maapi joni so a ñawlimo 1 million ɓay himo maapi ka halduɗon ɗo yonali e yoni afwan tawi o heɓali ko o jonnitirema ɗo ko imma nennanamo ma yafanoɗamo si tawi ɗum wawali wonde wona ya ɓeydanmo probléme kadi par ce que joni sa ɓeydi ɗon 100.000 ma ɓeydi 200.000 a ɓeydanimo probléme ɗum ɗon daga ko ɗum wiyete riba idan wono kam battigu ñaameteji jonne korel jonnalan korel ɗiɗi mami jonne kilo jonnalan kilo ɗiɗi masalan joni wiyen hakkude maaroji ɗin en andi maaro ko wiyete kon bara ka meɗen ɗo maaro dane on no ɓurdi prix ka soodugol si ko waɗano yeeyde 5.000 ko waɗano yeeyde 7.000 joni noon mi wi'alan joni si en wattitay ko yomi addu kilo ɗiɗi dane hokon fiye jonnalan kilo goto e bara hokon dagata ko maaro e maaro ko kilo e kilo foññe ko kilo e kilo idan o battigo ɗo riba on ko ɗiɗo woni haɗa julɓe ɓen no hani andude ɗum so tana ɗum haɗa no hulɓini e noneji riba ɗi no ɗuuɗi ɗiɗo kono ko ɗiɗo woni daƴƴe ɗin tigi riba on ko imma wona ribal fadl wa imma riba nasi'a o imma wona ko ɓurnugol wattitugol ɓurdidina ma ɗum ko ñawlugol nettina mi ñawlete e hoore a yoɓaylan hunde kada ɓeyde ɗum ko haldigal ma o mi ñawlete so lewru ndu yoni yoɓalan lewru ndu yonata heɓaki mi ɓeydoya fof ko gotum ko imma ñamande ɓeydama ka haldigal aranal ma nde ɓeydama ka hoore lawol ɓayde neɓi nderale idan oɗo ko noon e ñamgol joli ɓen e mere no toon kadi koyete ko guyka en andi guyka ɗum ɗon nahude nde majja ɗen fof no andi koyete guyka ko ƴettugol hunde nde neɗɗo mari ka o mari nde ɗon fiita nde yeebo suuɗo laara sortade ɗo naɓa idan ɗum ɗo kadi no ƴebbiri no jawdi haray a faggitike faggande harmude ɗum ɗon no ɗuuɗi hande e buy e jama on wano gollanoɓe yimɓe no mari o probléme hande ƴetteɗo goɗɗo naada e boutique leere kala omo sorta 5.000 ma sorta 10.000 o suuɗa o ñaama ma o suuɗa o mooɓidira o waɗi haaju makko o sikka awa haray hande kadi ɗum ɗon ɓay andata kona hay fus on guyka o waɗi o hana wadde ɗum o jamfike wujji donc haray ɗum ɗon na ko hunde hande noon ko wona noon kañum kadi ko wiyete ko riswa ngenari en andi ngenari ndin fof no andi ɗum hiɗe ɓuri ɗum andude ngenari bimana ko yomi jonne gongel fiya a wattitu gonga on e fenande nden joni yimɓe ɗiɗo yeddodiri oɗon mari gonga oɗa mala gonga joni mo mara gonga on okkore ma an ñawowo on ma an avocat jo on fiya a wallumo no fenare makko nde wontira gonga e siga ɗin piiji ɗum ɗo kadi konko jonnaɗa jaɓuɗa ɗon fiya a ƴettu gonga on watta fenande fenande gonga konko hendiɗa ɗon sino ɗuuɗi sino fanɗi andu a ñaami jawdi harmodi a faggitori no harmiri ko wona noon kañum kadi ris ɗen andi ris kadi ko noneji e none e faggitanɗe harmude ɗe ris ko jillugol ɗen andi nelar sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe seenino ɓe tawi goɗɗo no hibbi ñaamete no yeeya mo waɗi tugulde
kono tawi ndiyan dan no saaji ɓuɓɓini ñaamete on joni noon o ƴetti ko ɓuuɓi kon o waɗi ley o ƴetti ko yoori kon o watti hoore o liwli ko yoori kon hoore ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seeni ɓe naadi sookewo maɓɓe ngon e ñaamete on haa ɓe memoy ko ɓuuɓi kon ɓe sorti sookewo maɓɓe ngon ɓe maagiri jon ñaamete kon ɗum woni ɗum ɗo o wi a ko ndiyan ɗan saaji ɓuɓɓini ɗum ɗon mi ƴetti nelaɗo maaki hay noon waɗa koko ɓuuɓi hoore yimɓe yiya hara a hollaalɓe ko yoori yeeyaɓe ko ɓuuɓi ɓe maaki man ghassana fa laysa minna mo jamfike men o jeeyaka e amin idan ka ris ko ɗum ɗo ris no ɗuuɗi façon ji wono hannde ka meɗen ɗo no fanɗi hannde ko ris ala yeeyoɓe nebbe ɓen ka maakiti ɓe waɗay ris yeeyoɓe njuuri ɓe waɗay ris yeeyayɓe farim ɓen e bantara ɓe ƴette farim ma piijonnira goɗɗum ɓe okkata waɗa ris piiji buy hannde no yeeyede ka meɗen ɗo haray ris no nder toon ɓe ƴetti ɓe hollema hunde tawa ɓe watti ɗon goɗɗum go ko wona ɗum ɗon ɗum wiyete ris haray so tawi on te faggitori noon kadi yo anndu haray kon ko faggiti ɗon o faggidde ke faggitande harmude so o ñaami ɗum ma o ñammi ɗum haray o ñaami ko harmi e ko wona noon kañum kadi ƴattugol ɗen anndi dowlugol goɗɗo ƴetta ko makko kon dowlugol goɗɗo ƴetta ko makko kon no jeeya e noneji faggitande harmude so aade tawi goɗɗo jogii hupay ko non ma anne sonnajo ma ko moɗo ronkuɗo ma tuma ndaari neɗɗo ɓeyɗa ɓurimo doole a yani e makko a ƴetti ko jogii kon a yaadi e muɗum ma ɗum hay so kaka mummunteji to nakkun goɗɗo ma dammu goɗɗo ari ka wuro ma a ƴetti ko a ukkiti nder ton fii jommum wawata wolde hay fof fii o mara sabu kanko hay nokku ko a wullitoyo a inni somo mari doole yo wowlu a jaɓiti kon a ñaami ɗum a faggitike faggitande harmude haɗa ɗum ɗon jeeya e noneji kadi e ɗi tawata jama on no gollirde hannde na ko haani no jeeya e muɗum e faggitande harmude ɗen e uytugol ɗe e tirɗeji balance ji ɗo ko hunde nde tawata hannde e buy e nodditiɓe ɓen ka islam no gollitirde uytugol e tirɗe ɗen ɗen anndi wono e leyɗe buy alhamdulillah hiɓe jang e ngon sengo ɗon ko waɗi haray no woodi ko jokkiɓe tellen ka balance ji ɗin contrôlete wono ka étirkoy koye contrôlete amma e leyɗe goo tentinitelen ka meɗen ɗo yimɓe mi naccida e hoore muɗum aya goɗɗon taƴa ɗo potiru wiya ko kilo ma ɗum o taƴa potiru o wiya nduɗo ko ndu e potiru ɓeyta kon potiru cigareti andi potiru ɓeyta kon potiru cigareti e ko poti mo 250 grammes normalement poti mo 250 grammes ko wona on ɗo nayi wonta kilo joni noon kunɗon ɓe henndo kum ɓe tappa goɗɗum makkum o ley haa ko naatita tawa hannde kadi so a watti toon goɗɗum uyti loggeedi potiru ndu ɗum ko noon e uytugol ngol par ce que ko halde ɗon ko poti mo 250 grammes ko ɗum anndano ko asli poti cigareti ko ɗum joni siko ɗum ɗon waɗɗa si tawi ko balance on kadi ndaaruɗa no ñeñoñira toon imma balance ko ma seconde ma balance komo poids anndi wona poids ji balance ɗi ɓe mari ko ɓe hoɓɓitata ley toon ɓe sokkita haa tawa poids no uyti e ɗiɗo noneji e ƴoyreji jamfitagol sikka ko yimɓe ɓe woni jamfade fop no woodi idan uytugol ete ɗen uytugol peese ɗen hannde no woodi tentini ka mesure ji wono bagueji ko arata kon hannde a yaha tawa ɓe woni ɗo 30 yard moko ba immo yaha leydi e leydi wiiɗo ko julɗo yaha tawa keefere wiiɗo allah ala himo moƴƴini hunde windi waɗi 30 yard wi'amo joni yo o waɗu 27 yard ma 28 yard o uyta 2 yard o windane ma 30 yard ɗum ɗo ko noon uytugol peese hanana julɗo ñamgo siga ndi jawɗo sa mawɓi jawdi siga ɗum ɗo si allah wurti bandi hoore mata feɓe goɗɗo sa mawɓiri siga jawdi siga noon allah wurti yiite mum tafel goɗɗo sa mawɓiri jawdi siga noon allah waɗi ñaw e hoore ma a jindi a ñaami ndani len tafel goɗɗo par ce que ko an taƴi gueɗe hakkude ma e allah subahanahu wa taala idan o wimata waɗu kan jamfa ka jamfiɗa ɗo yahugol joni moƴƴina winda 30 yard tawa ko 27 ma 28 wallahi hannde sa naati ka nder marché ji meɗen a tawi no huɓɓini idan o piraterie ji fof hannde no fanɗi ko tawata kon nana usul kayl par ce que kala ko yawɗa piratuɗa anndu haray a uyti hunde nden ka lasli mayre o waɗano ɗon jooɗiɗo miijidi moƴƴini hunde nden on o waɗinde o ɗum ɗo alhaali ɗo o wi ɗum ɗo ko 10 grammes wawata gollirede siko nafu an yaha uyta ɗon 2 ma 3 joni no woodi kadi façon e ƴoyreji ɗi ɓe watta ɓe yaha tawa ɓe uytata yarji ɗin kono asli on moƴƴinnoɓe hunde ka lasli laser mo ɓe waɗi on tawa imo yehi par exemple wiyen 1 métre laser on ma 1 métre 50 laser ɓe yaha joni fiita ɓe uytu 30 yard on ɓe acca on ɗon tabita ɓe uyta laser on wano 2 à 3 andi sa uytu o laser ɗon kadi
si o moɓodiri ha ɗuuɗi e nder piiji ɗuuɗi hara woni buy kadi ɓe yaha ɓe uyta yanji ndin awa boy ɓe uyta yanji ndin o liyeɗi utugol jundi ndin jundi mecce wona ɗon ɓe uyta yanji ndin ɗum kadi ɓe sikka ɓe waɗi ƴoyre tawa hannde kadi yanji woodunoni ndin ka asli ɓe uytindin ɗon isen ɗum ɗon kadi ko noone e jamfaji wuurɗi ka marché ji meɗen hannde ko tawata ko jamanu hani wattande yila kala ko ƴettuɗa yeeyuɗa goɗɗo wiiɗama ko ɗum ɗo tawi haqiqa wona kañum no uyti yanji ma no uyti jundi an e jommuɗum o daroto yawmal qiyama a jonnito mo cewɗi iden haray ɗum ɗo no jeeya e muskila ɓurɗo hulɓinade hannde ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ko wi kon ka alquran wonande ɓe uytay ɓe ete ma uytay ɓe peese woni noon ɗo ko sogonal woni ko cuɓal woni ko teppere kala ko tawata kon ko mesurete ɗum ma ɗum ko peesete ɗum garam ji ɗum ɗo sa uytoyi a yeeyi yimɓe ɓen ko manki ka haandi ɗon haray a jeeyama ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓen waylu lilmutaffifina alladina ida ktalu ala nnasi yastawfun wa ida kaluhum aw wazanuhum yuksirun lette woodani ɓe yimɓe almutaffifina ɓen uytoɓe alladina ida ktalu ala nnas si ɓe ettude e junngo yimɓe ɓen yastawfuna ɓe ɗaɓɓa yo timmine ɓen landotoya etan ɓe hatimma wa ida kaluhum aw wazanuhum kono si ɓe peesande yimɓe ɓen ma etana yimɓe ɓen yuksiruna ɓe uytay idan neɗɗo si wayi ni yo andu mo mari probléme ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗa konko one faggitade ɗon o waɗi yo jawdi makko ndin haysi ko daginondi o waɗi yo ndi harmo fi honɗum o faggitori no harmiri ɗo haysi ko defte wonno yeeyude adama o uyti masala jon deftere nden hari épaisseur ɗerol ngol ko hunde kaari kanko o yaha o ina ɓe maktabu toon joni ɓe sansamo ɗum ɗon ɓe uytite keeɗi ɗin fi yo heɓu buy ma fi yo prix o uytanomo waɗa o yeeya prix wowɗum haɗa o haalnal jama ɗum ɗo fof noon e jamfaji hannde ɗi jamfaji ɗo no ɗuri ka meɗen moƴƴa ko ɗum waɗi no hulɓini ha wata Allah subhanahu wa ta'ala nangitiri en ɗum wono noon kañum kadi no toon e uytugol honɗum on isakuji ñamete en andi hannde wono maaro wono sukkar e ko nandi e muɗum a hendata ko ɗo saku hum maaro naɓa peesitoɗa kun tawa 50 kilogramme ko windi e hoore makko ɗum ɗum nder wono noon kadi sukkar a yaha e peesa ɗo saku sukkar tawa manque 1 kilo ma 2 kilo tawa wana noon o chargirano ka o usine ka o yaltina toon ɓen ɗon haray wattanila nokkeli wono tiiji gono toon haray hay teddendi carton hon kumɓe windi fita ɓe jam fo ɓeɗon hara ko yimɓe ɓe anda Allah ɓe juulata woni wadde ɗin piiji kono an julɗo on wiɗo an ko a julɗo yaha uyta ɗum ɗon adda yeeya haɗa ɗum ɗon hulɓini uytugol ñameteji ɗin andi sakuji ɗin ɗo si saku yalte ka porɗo ɗo ko hoto ka magasin haray wona woni wo kilo ma kilo ɗiɗi sami ka lawol haray ɗum ɗon ko hunde nde hanande wattani lila ko wona noon kañum kadi ƴettugol juuɗe yeeyoɓe ɓen jamfaji gono toon no jeeya e majji ɓe wiyata kon honno wiyata annajis en andi ɗum ɗo no heewi e ka laawi najis ko yo joni tawa min miɗo yeyde nde hunde ɗo haldeya a won sera to si client ari a hayni ko client ari an kadi doga ara si client lande ko prix min ni ɗum ɗo ko 100 000 kanko o yoɓi 50 000 an hiɗen haldi ɗen andumil kono client ñokkan anda an wi'a joni an a yoɓinde 70 000 andi an ko arɗa yoɓuɗa nde ɗo hunde o prix ɗo ko fiyo oɗa ɓeydu fiyo jinyo o ɓeyda ɗum wiyete najis idan oɗo ngeygu ko noone ngeygu harmugo wano ka ɓuri hewde wadde ko wano ka piiji jani ɗi yeeyete toon a tawa woɓɓe no bakkiti ɓe faamina ko ɓe client are tun kamɓe kadi yiyaɓe sortoto ara si a landi ko hunde kamɓe kadi ɓe lando nden hunde nde landiɗa ɗon si a yoɓi 100 francs ɓe yoɓa 150 fiya a jiñu sikka hunde ko marde valeur ɓeyda prix on o wiyete bay u najis oɗo an julaji on sa waɗi ɗum hiɗa andi haray a jamfike konko faggiteɗa ɗon haray woni ko harmi idan ko wona noon kañum kadi hannde ko ɓuri sakade kon wono ka laamu wono ka société ji jani andi ɓe ƴetta joni golloɓe maɓɓe ɓen ɓe inna yahu sodanayamen hunde kaari société on immina goɗɗo yahu sodanamen hunde kaari tel montant ma laamu ngun tigi immina goɗɗo yahu sodanamen hunde kaari tel montant oɗo sodowo o yaha o yiida e yeeyowo on ma yeeyo ɓen o inna miɗo faala hunde kaari kono noon ko a waɗu prix on joni masalan si yeeyo o wi miɗo yeeyde ɗum ɗo 120 000 e misal
kanko mo société on immini on o ara wiya joni e accanan hunde nden 100 000 kono noon ka facture waɗanalan ton 90 000 joni ko ya yeeyan 100 000 accanan 90 000 mi yoɓa 100 000 e inde société on waɗanalan facture mo 90 000 mi yaha mi présente ya ɗum ɗo joni so présente e facture mo 100 000 francs on ko 90 000 accanɗamo o andi joni mo mari 10 000 francs nder ton o yaha o naɓana société on ɗum ɗo inna hino mi heɓoyi hunde nden ɓe yeylande 100 000 hino facture on ko 100 000 tawa heɗa andi an e julaji on ko halduɗon kon ko 90 000 koye a yiltitana yo 10 000 on e siga ɗiɗo kadi no jeeya e faggitadeji harmuɗi ɗi tawata julɓe ɓen no hani wattandila e muɗum no ɗuuɗi hande e noneji faggitadeji harmuɗi hara wona ko yimɓe ɓen tawata kon watta masalan joni yahugol moral rasta ma yahugol sonnaɓe goo yo Allah fewnuɓe yahaɓe jokka waggol zina fi yo heɓu mbuuɗi balla woodi yahaɓe waɗa luutiyagal fi yoɓe heɓu mbuuɗi idan kala siga impiji ɗon ko heɓuɗa e mum ko barke wonta e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala nangitirte ɗum ɗo yawmal qiyama ko waɗi aray a gollitiri ko hana gollitirde Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi laawol ngol neɗɗo rewata fi yo heɓugol ngel sa rewal ngol laawol ɗon haray gasata idan haray oɗo jawdi hande wattanila e muɗum moƴƴa Allah subhanahu wa ta'ala o rentinta en hunde waɗende heɓen jang kala ko Allah subhanahu wa ta'ala rentini julɗo on si o waɗi ɗum yo andu heɓata jang kala ko Allah yamiri julɗo on si o waɗali ɗum yo andu heɓata jang wattanila baba meɗen adama alayhi salam eɗen geli wondema Allah subhanahu wa ta'ala ɓaynadimo kan nder aljanna newnannomo kala ko woni nder ton kon fof e ñameteji wiya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu si'tuma ragada wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin adam wonka aljanna ɗo siko dimɗe kala façon ko falɗa ɓornotori kala façon ko falɗa jaram kala façon ko falɗa fof hiɗa newnana si wona ngal leggal bajjal ɗo ngal ɗo wata a memungal deji ɗen andi ko hunde seytane wanno ka idan seytane arno naati e noppi baba meɗen adama alayhi salam o sowon sinimo ha adama ñaami leggal ngal hiɗen andi ɓay adama ñaami leggal ngal kon ɗum waɗi ka adama maɗɗi leggal ngal o ñaami Allah yaltinimo ka aljanna par ce que o ñaami ko Allah wita o ñaamu ko joni noon si yaaɗo ko nder aljanna woni nder ton ñaami hunde wootere nde Allah wimata o ñaamu ko nde wootere kadi o ñaami na laabi ɗiɗo ittira ɗum koje hoƴƴiro hirtude ko nde wootere kadi o ñaami ɗum o yalti ka aljanna an hiɗa ka yaasi ɗo hiɗa faala natode ka aljanna hiɗa ñaamude ko Allah wima wata a ñaamu hiɗa ɓornade ko Allah wimata ɓorno piiji ma ɗin fof koye ɗum ɗon woni heɓade ñandu ma ɗum e fof koye ɗum ɗon haray ɗen andi ɗum ɗon hulɓini nar sallllahu alayhi wa sallam ko maaki kullu lahamin nabata bisuhti fannaru awla bihi kala teewu funtuɗo e ɓanndu bani adama tawi koko harmi o ñaami haa ngun teewu on funti haray koye yiide ngen ɓuri handude e muɗum donc haray e watta yila anden si Allah rentini en wona fi se waɗi lorra e magoy si Allah rentini en hunde ko enen lorroto si e waɗi so o yamiri en hunde wona fi si e waɗal ɗum lorra e magoy so o yamiri en ko enen watta heɓa nafoore nden idan haray ko Allah rentini en kon e ɗi piiji harmuɗi ɓeyde wattandila e muɗum moƴƴa kala neɗɗo julɗon ka o woni yo eto o faggito ko laaɓi ko dagi ko laaɓi ko dagi kon sa faggitike ɗum ɗo sa itti a dépensi fi diina Allah kan Allah yoɓete baraji cowale e muɗum kono si a faggitike ko harmi masalan a yeeyi beere ma a yeeyi cigarette ma a ɗaɓɓiri riba ma a eti a uytiɗo a piratiɗo piiji ha a heeɓi dolle jawɗi kala ko gollirɗa ɗon fi diina Allah kan Allah jaɓata o yoɓatama baraji bal ko bakka to heɓata joni noon ala ko sattituma goɗɗo ƴetti manankum ƴetti jawdi ƴetti million ji ma milliard ji dépense fi laawol diina yehi hajjiroyte Allah ala haaji ngun hajjuɗon hajjoya tawa Allah mara haaji hajju ngun darna juulire tawa Allah mara ɗum haaju e ɗum ƴetta ñammina miskino tawa Allah mara haaju e muɗum ko honɗum waɗi ɗum ɗon ko par ce que a faggitori no Allah wimata faggitor Allah sa faggitori no wimata faggitor noon kanko hatta ko yeeya babono fils o fiyatama
kono non kala ko gollitirɗa ɗin mbuuɗi ko faggitorɗa no harmiri andu so a dépense ɗi fi dina Allah kan Allah jaɓata so a faggiriɗi ɓanndu maɗa ndum ɓanndu ɗon ko yiita yahata idan haray wattane yila si tawi ñaamugol ko haɗa kon nde wootere yaltini adama ka aljanna si tawi enen ñande wo bimbe kikine jemma ñalama ko haɗa wonde e ñaamude hiɗen fala natude aljanna haren holɓinani en idan haray jawdi ndi ɗen hannde nelal sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema darngal si hewtama neɗɗo on darike hasboore nden o daranike hasboore teppere makko nde buusata ɗon ka hasboore ɗon haa o lande piiji nayi ɗin piiji nayi no jeeya e majji an maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu so a darike yeeso Allah hasboore ma nde a buusata ɗon o landoma piiji nayi justifioɗaaɗi haa ɗi laaɓa pos no jeeya e majji Allah landotoma a heɓuno jawdi ene ko honto ittunoɗa jawdi ndi a sifoto ko luutiyagal wannoɗa a darata yertoɗa Allah ko luutiyagal wonno e wadde ko zina wonnoɗa e wadde hayla ñaama ko worɓe jokkunoɗa ɓe okkore ma ittinaɓe ko satti jamfolaɓe jattaɓe ɓay hiɓe faalama ko ɗum jokkunoɗa koye ɗum moɓuɗa jawdi si tawi koye ɗum moɓunoɗa jawdi an kadi andu Allah a darata yeeso makko inna Allah ko jinami wonno e wadde ha mi heɓi ndi jawdi tañƴini ala ko woni probléme yawmal qiyama daroɗa yeeso Allah hareɗa faggiti jawdi tawa ko cigarette yeeyunoɗa tawa ko beere yeeyunoɗa tawa ko zina waɗɗa ha heɓuɗa ndin ma ko luutiyagal waɗɗa ha heɓuɗa ndin ma ko ete uytuɗa ha heɓuɗa ndin ma ko riba wannoɗa ha heɓuɗa ndin pellet sa darke yeeso Allah wolingol konngol ɗani ko probléme marɗa e ma wowla a buusata ɗon ha yetɗa Allah ko jawdi ni heɓuɗa ko honno heɓirɗa ndi ko min aynakta sababu ko immorde honto neɗɗo on faggiti ndi jawdi si a gayni justifiade a gayni si détail de fiw ko honno heɓirɗa jawdi ndi o accitatama koy o landorga ɓay noon a heeɓi jawdi ndi ɗo on heɓirɗa noon noon dagi alhamdulillah a ɗaɓɓinino dagori joni ɓay a ɗaɓɓinino dagori a heeɓi ko honto kadi naɓɓuɗa ndi jawdi ko honno dépense ɓuɗa ndi koye yima ama koye honɗum naɓuɗa jawdi ndi koye fi Allah ko faggugol alyatima ko faggugol miskimɓe wannoɗa ndi jawdi ɓaawo hirande ma nde e soƴƴade ma nde e hirande soƴƴade ɓengude ma nde ko heddino kon ko honto naɓuɗa ɗum ɗo kadi ko ma yetoɗa Allah subhanahu wa ta'ala joni noon dalagol inna min ko min dépense uno kaarijo ha o waɗi oɗo bone he ɗum melata wolude yeeso Allah subhanahu wa ta'ala par ce que aɗa andi daññande si a perdi si a gañike a gañike idan haray hiɗe wiya goto kala e meɗen yo hasbo hoore muɗum ado hasbore nden hewtude mo kala meɗen yo andu arsike ko Allah jogii so o arsikima goɗɗo wata sakkade so o arsikima o goɗɗo wata sakkade ɗum waɗi kanko subhanahu wa ta'ala o wi amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu ene ko hombo woni on mono arsika on si Allah jogitiki arsike muɗum on hombo karama ko batini wawata ɗum bilejo wawata ɗum laamiɗo wawata ɗum bani adama goto arsikowo goɗɗo si Allah jogiki arsike mum on ala idan hare neɗɗo yo hatta ila o anda wano tawiri no wona kanko waɗi hoore makko awa kadi wona kanko watta arsike makko o nani wona a waɗi darde ma nden wona a waɗi couleur ma on wona a waɗi zaman mo wurɗa e mum on wona a waɗi hoore ma leñol ngol jeeyaɗangol idan wona kadi an watta arsike ma on ɗum koko winda waali inchallahu si a rewi laawol a heɓay sa rewani laawol kadi hatta haray nen toon Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku en faggagol ko laaɓi o arsika en kadi dépense ugol konko faggiɗen fi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittu en e ñaamugol ko harmi yo okku en arsika tagiɗo yaajuɗo ko tawata en wawa wurde inchallah subhanahu wa ta'ala haray en darto ɗo wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairal jazaa cheikh waɗan iya barke ɓeydu weɗi ɗin ɓeydita gandal ngal kadi ɓuri ni fota ɗumida en ko ɓooyi waɗana en jaam hayra wa afiya tan haray ɓenen kadi mi weltori fota mawɗum o waɗat ɗon en on mi weltori kadi maafu ngun meɗen jeli kadi yo Allah newinan men wawgol gollitirgol rento e goniji wonɗi e ɗin ɗon ɗin wawa hutorde maafu ngun yettinango kadi e ɗimmoɓe amen ɓe tawata tawdaka e amen ɗo nani jentitagol waadi ngu nam usa isa hara min watti sokeje muɗon ɗon tawi hara aɗa ko ɓey toon ɗon inchallah karam ko en ɗo ha min ɓondira e docteur ɓay mi anda nam assalamu aleykum nam ɓe baketeɓe ɗo Ibrahima Diallo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah mi jagaman ala toon
janta alhamdulillah ustade ne jetti on. Assalamu alaikum ustade. Ko landal mi mari ɗo ko woɓɓe faala andugol ko honno woni ñawore o juulugol harano jooɗi ɓe sella fewndo ɗo joni noon so ɓe waɗi roko on hare ɓe giilete moƴƴo ɓe faala yanugo si tawi ɓe wawi juulugol hara ɓe jooɗi ko honno ɓe juulirta ɗum noon hiɓe jooɗi. Si joni haɗa naati ka ligne toon haɗa subhanahu wa taala en watte micro sokke maɓɓe e on tuma ɓe addina e jaaba. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jarama ustade barka. Ay wonde ka. Naam hajja ndaare so on hendoto ligne maɓɓe on ɗon. Ligne on ɓe docteur e naati. Ok. Assalamu aleykum docteur. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jarama hajja en tan ala e moɗon. Jarama docteur na ala toon. Yettude Allah boyi. No wayi on sentike jang. Mi arti e jang alhamdulillahi. Hay fi boyi. Hay fi moƴƴi noon yettude alhamdulillahi. Lekkele heɓi ke moƴƴi yettude Allah boyi. Tampere wo kadi waɗali du'aji mon ɗin Allah jaɓiɗi moƴƴi. Machallah en yetti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi. Ɓeydan en nemaji ɗin. Amina amina ya rabbi. Ko sadi ko na waɗa konngol seeɗa e musidɓe ɓen ɗon mi hiwroɓe awa joni miniti goto fayda luɓonmi ɗon. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗade radio Laawol Kisal, Laawol Malal, Laawol Daɗal, haray kala ka wonɗon eno wonirɗon fuu salminama salminagol islamu gon ngo yamiri yo julɓe salmodir hakkude muɗum ɓe mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. hara hiɗon weltana hiɗon jarna miɗo weltani on moƴƴi onon musidɓe am ɓen fuu wonɓe gaɗa e wonɓe ganin wonɓe funnangue wonɓe hirnangue wonɓe ka leydi men ɗo sabu so ande maɓɓe nde ɓe so'i nden telen an ka nawnare ɗo e du'aji ko ɓe du'animi kon e balle ko ɓe wallirinmi kon ande ko ɓe aani kon sabu nawnare anden tawi no maapini yimɓe ɓen no noddira cenɗe ɗen fuu no maapi no aani haray ɗum ɗo ɓeydanilan andude ko honno yimɓe ɓen ɓe yiɗirinmi ɓe maapori fiya haray mi jarni jama on fuu nde so ande ɗo nde ande ɗo miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude yo Allah yiɗuɓe yiɗu on fuu ɓanta fimon teddina on ndikirna en musidɓe meɗen julɓe nawnu ɓen fuu selluɓe ɓen yo Allahu duumin cellal ngal waɗa barke e maggal. haray mi yahuno Turki ko woɓɓe e musidɓe meɗen ɗo fayda ƴettannomi charge on fuu e ɓe naɓimi e hôpital kelɗuɗo no wiye Ajibadem ko labtaneji ɓurɗi keldude ɗin Turki ɓe hoɗini on tigui hôtel kadi mo 5 étoiles lekkele heɓike min waɗi examen ji min waɗi écho min waɗi scanner IRM wiyata scanner haray nawnaje hulɓiniɗe ha yaltitali ton kono noon ɓe wi hypertension ɓooyuɗo miɗo wondi e muɗum ko be mi ƴetta lekki tension on fodde gurdam kamɓe no ɓe famiri noon diabete on kadi no towi moƴƴi be mi résima ka heyre ɓe wi fay no waali hoore heyre nden ɗum kadi ko résimugol ngol ittata arthrose on miɗo wondi e mum kadi ɗum ɗon ɓe wi ɗum ɗon ko massage on tigi wujoto e rentagol harɗaki hara ugginaki ha tiftono ɗum almimi ka raɓɓiɗi ɗon ɓe yaali toon tanaji ɗi on tigi huuli ha feƴƴiti aray ɓe jonni lekkele bus lekkele sodama ɗo goɗɗe goo paɗa mi golire ɗo hitande haray alhamdulillahi cellal ngal fewnuɗo ngal arti porki Allah yo Allah duumin cellal ngal duwinana en fopp cellal ngal haray mi weltanike jama on moƴƴi wiɗo e jam
mi artu kadi mi tawati ɓeygol nden e jam alhamdulillahi sonja o waɗali ka yahugol e ka argol fuu alhamdulillahi rabbil alamin haray mi jarni jama mi weltanike ɓe fuu mi duyke torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan en liman on yo Allah ɓeydan en yaajende e newende e ɓuttu e teddungal Allah ɓeydan en liman on waɗa en julɓe moƴƴuɓe Allah waɗa en julɓe naatoɓe aljanna yo Allah ittan en andeji men ɗi sunuji men ko suniɗen kon e ande ko anuɗen kon e sonja ko jogiɗen kon e waawede e tooñede e tampinede e ɓittinede yo Allah ittan en ɗum mbahimo waawi ittude enen en ronku kanko o ronkata en torimo kanko subhanahu wa ta'ala yo Allah heɓɓito en nun yo Allah wallu en nun yo Allah ɓeydan en nema on e teddungal ngal e ɓuttu on e doole ɗen e fewjugol ngol ka leydi men ɗo Allah dandu en tooñude e tooñede haray on jaram mi weltanake moƴƴi o jasakumullahu khairan haray inchallah en e laawol araygol ngol inchallah o jasakumullahu khairan mi darowano ɗo hajje en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu salam wa rahmatullahi wa barakatuhu docteur haray alhamdulillahi tallah subhanahu wa taala o naɓu ɗon e jang e seen ɗon e jang e okkuri on kadi lekki hewtintini on kadi e jang ka ɓengure moɗon en toriki allah subhanahu wa taala yo allah renon hiwa ayna en daw e kala mo ko ɓe fof woyno on hoore amen ɗo e hoore ko yiɗi o jarli kon e min ɓeyda nafitorde e nafoji wonɗe juuɗe moɗon ɓen ara min weltanike allah subhanahu wa taala on sa weltanike mo o ɓeydante nemaji ɗi anen torki yo ɓeyda hen nemaji ɗi amin ɓeyda fiyan waɗa muɓe ɓuri ɗum barkatu amin amin barka man jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam haray haray docteur en ɓay haray ɓe senti accitaɓe ɗo inchallahu ɓe fowto e ɓay yontere andare ko kamɓe woni ka ligne ga kadi inchallahu mi sikki tun haray guerɗel noon ɓe bisimillahi ɓe fowto seeɗa ɓay haray ko hewtude kadi ɓe woni naam Usa Isa ɗon ɗon naam haray Usa Isa no waɗi mottu docteur haray min dasmi yafta kon hannde fowto ɗon inchallahu ɓay yontere hannde hay fo yibi bisimillahi haray baway wontude kadi ka ligne ga bismillah awa inchallah hajjam jarama albarka mo haray en yontere hannde sallah jaɓi nani Allah haray mi weltiri min salmina sonnaɓe awa yettoto inchallah barka boy barakallah barka assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal